Alan razmišlja o 1.1.26. Kad nam 1.1.26. donosi veliku novost, dobru novost po meni, e-računi, svi ćemo morati raditi s e-računima. Neki će reći ovaj nije normalan, šta će mi ti e-računi, ali to iznimno ubrzava rad u knjigovodstvu, stvari idu tap, tap, tap. Samo podvukla se jedna sitnica u cijelu priču koja će malo zagorčati svima nama život koji brinemo o tome da ispravni podaci se dijele. Naime, u zakonu je upisano da se za svaku stavku koju imamo navedenu na računu mora navesti njena klasifikacija proizvoda po djelatnostima. To je nekakav šestoznamenkasti broj sa nekakvim slovom ispred toga. Ja rekao, super, nije problem, pa imam za sve proizvode takve na carinsku nomenklaturu, pa to ću jedan na jedan, to će ići brzo. Vraga, to jedno nema veze s drugim. Ovo jedno ima 10.000 pozicija, ovo drugo ima, za mene koji se bavim prodajom roba, 3 pozicije, onda ima nekih 27 koje nemam pojma šta, meni nezanimljive. Ajde da sad ne govorim da su tamo svakakve moguće stvari. Nema načina to jednostavno povezati. Kontaktirao sam statistički, rekli su rade na tome, spajaju, čekaju da dođe najnovija nomenklatura. U svakom slučaju imamo još samo 4 mjeseca i 10 dana, a tog dokumenta nema. Što sad učiniti? Krenuo ja koristiti njihov alat na web stranici, izgledalo je dobro, ali jako brzo se nađem u situaciji da alat ne može pronaći što ja imam. Napišem šta ja znam, košuljica za oceanografski instrument. I dobijem ništa, nije pronađeno. Kako to riješiti? Na sreću, u međuvremenu imamo umjetnu inteligenciju, jer ja sam prvo probao to u Excelu, uzeti kombiniranu nomenklaturu, pa cijelu tu klasifikaciju proizvoda, raditi s nekakvim fuzzy logic, da vas ne zamaram, ne ide. Ali umjetna inteligencija rješava taj problem. Upišete, tražim košuljicu za oceanografski instrument, možda vas čak još i pita, je li ta iz silikonske gume, kažeš da, klikneš enter, klasifikacija, nađe ti koji su to proizvodi, ostali proizvodi od plastičnih materijala. Bum, riješeno. I ono što je super, de facto, ako imate toga 10-ak, 20-ak, neko 2000 različitih, možete to odmah ubaciti i u chatbota i riješi vam. Stvar riješena i vi možete u 9. mjesecu početi već dijeliti račune kao što je preporuka. Krenite ranije da ne bi slučajno 1.1. bila panika. I dođe 1.1.26. vi ste na skijanju, a ja ću raditi za kompjuterom jer vjerojatno još uvijek neće biti riješeno.